Honorable Abronye Dc or say on tiase abon de jakwenya no kwa asem ne ba on so be ka bi efa se Obama pokuase Fante Comedy any one lady na MPP TikTokers na Ghana police for ekwachi wo mu no Abronye abekere na adwen wo ho o wonsem ka wo ho na IGP Yohonu de onyina yi because package Abronye abesend am IGP no obiam na centre bo fa no so a obetima collapse am na possible a high Penyah block media me so say ni di mu obe like video no ada ma subscribe button so na be click notification icon no latest update na be kire wadwen dia ma me e wo comment section me so so no a share video mo for so anya bi ahwe enti eye no achina problem ka tro say popular MPP TikToker Fante Comedy omu akwa chine ne nyina ye live stream host here one lady be e fe Ghana jollof e ba so or outside the country ba so na so be can see dia ma for chese nsem no entwa yi ade a chinye kura no Fante Comedy e be patch but still Ghana police service for ekwache no ana face no musa akwache se Obama pokuase so maybe atwam enche bi asa ana video bi pop up on the internet that is na some tag bi omu krokro tuo ni ade brandish the gun no o me so ni dingo ase ye be kun ye be ye o se be ye ho ahwan ana se Obama ehu video no ana ono so post ye to put no say oh Ghana how did we end here as a country set in the public eye obi be kratuo ebe kan semwe na ye wo secret agencies e wo Ghana ha no mu nyina hwe di obi anya na hwe omu nyina obi ahwe no o please won go che no obi anya hwe para say video we na se Obama so post here na enu mu no ana Ghana police for say there be video na se Obama post here no cause fear and panic wa cause fear and panic LSI be say information it was so no omu go che Rumble Star just no incident omukwaso omukwache am roba na omukwache obi a wadi bonne kese bi how was ekwache se Obama as obi a wadi bonne kese bi kra dwon ha wonte ase as obi a wadi bonne kese bi kra wadi bonne kese bi ye kona all resist arrest sa no omukwache no enra aye say in fact entwa ye we Ghana ye nchire obi adwuma about police Ghana mra no ye nyina ye kai bi o ko make you arrest say any serious offense bia nipa no if the person is not even resisting arrest krana ye handcuff no ye na yi bia ye ba Ghana no as Ghana no say adon ma no bia ye do pe what I say obi aye do pe obi aye do pe ye call school mra no mkin kan gakra ma ye tia say o please ni kwa chi obi a enye please ni ntimi ko dizo through as mabutu to say sawasi there be bra na ma ye kwan say but as a Ghana no bia futu afra ena obi aye do pe e di converse what is Obama in fact na entwa yi na enu mu no Abronye Dc head no say there be na say emra no ba kire say e di MP before nko ana say there because your Ghana here ana kwati aba election aye be ko no NDC squad bi e be a video mo ka say MPP ni bi obesi akwati hodum o mebo ne tu akono Ghana police fan kwa act o ma anya hwe your Ghana here ana na nsia plane crash here no and this is called be din communication and guarantee for now you ba so a you be boat to akum e ma eno a bonteso o makolu tutuo akun nipa mienu e wo bonteso nra Ghana police nya hwe just say come say MPP need the can dance na ye chi no but and this nika there ye hu eno ana Abronye Dc wadwa line na ne one fans pe wa fire ho wa keka na adwen pa kire IGP Yohonu John Mahama and the government in that's my mentor. Oh, support Yami Fanko, just support Yami Fanko. Yami Fansi. Yami Fanko, you see, Mr. Sapon, we will feel that. Mr. Sapon, see the shame car, see the. I don't have your chimney go me, Papa. Any people you even one papa we Mr. Isi Boate by MPP ni one papa we na kuma me Mr. Samuel Sapo we papa e na me ko sunu iti ma bank na apia stadium me di hwe bra o fakọ da bi e ka o e me ya say people bi pa o pa di mo pa o mu na zo mu wo papa pa ewura da bi stadium me di hwe bra o fakọ da bi e ka o e me ya say people bi pa o pa di mo pa o mu na zo mu wo papa pa o fakọ da bi ka o e me ya say nipa bi pa o pa di mo pa o mu na zo mu wo da bi ka o e me ya say
nipa bi pa wo pa di wo pa wo na ze ko mu wo papa pa ewurade ya menya na bi ya ka o ya menya se nipa bi pa wo pa di wo pa wo na ze ko mu wo papa pa ewurade ya menya na bi ya ka o ya menya se nipa bi pa wo pa di wo pa wo na ze ko mu wo papa pa ewurade ya menya ya menya neni papa pese no na bi ya ka o ya menya se nipa bi pa wo pa di wo pa wo Inspector General Police e ka kire say asemo ye die e asem papa enipa aka wan disi mu a apia stage say esese omu na ewuo no ene de IGP so wakata yie nti oto nsa frɛ no police headquarters enye yie because NDC ni e wishi ni NDC ni wu a e asem papa but MPP ni die yenti nko police station fa nko tum na nyo post na apese sande mawa nka this kind of nonsense in every fine. This kind of nonsense every fine. This kind of harassment, intimidation. Every fine. IGP catch sasemo yasem papa. Christian community. Ewa ha woman country sasemo ya pia stadium kan ye no. Inspector General of Police echi enye say udi wenum say obi wisu obi wuo na say yenchi omodia kale bishop for country say asema apia stadium kan ye no Inspector General of Police ochi a enye yie National Peace Council for country say asema apia stadium kan ye no tete Yohonu eso ochi na ebisa no say hemfa for na wisu omo so omu a eno no dia wo se we dia nya crime. But the same wish in a crime. It won't tell you when it's a work program here. What's man Crawford or woman monitor the American found one was it. One monitor monitor the other same control about you are foolishness in my control. Means true. Means about you are foolishness in my control. So what's your same way? I ask some papa dear, and I mean who police crowd would ye. Me won't Inspector General Police crowd. Yes, see a catcher plane. As same way as some papa said, Obi wish you be woo. Musro, where young people or what wish you be woo na a crime. On the other hand, the national and this ni akọ the same as you Kuranasio or do the yano or say I Crawford wenum de ni papa. And no more woo, and Crawford one this more money so more woo, and then Ghana Police Service say, and yet crime, and yet selective justice, and yet selective justice in Amoyan and Kadia. And yeah, anti-President Mahama, and this in painful, some video, yeah, I say my peer stadium can, yeah. Or no, none, one, would you be more koguma? Are you saying, say, fair treatment equals? Are you saying, say, way and yes, selective justice, man? Continue. Mon come some ye. Mon ya mo ye. Mon ya mo yo. Sanyama when I have one intina never had a call a Sunday video where ya baby. Because so be make a comment kakatreting will be not so be so kwa we see so be wa not also we see so be wa a threat dia a crime dia appear said them then they will say a crime Inspector General Police and a crime bad people need and make it the same comment in dia a homaching no more sorry makwa pekeno moba suma man for adib ayi pickups akasia akwa pekene de na ba beham se be ya appointing authority be hu say as Inspector General of Police who ye adwuma wo yira fi se w be kofie wo yira fi se w be kofie no mo mbanya sympathy ama no omo wo ho ese hu say selective justice is a crime. Selective justice is a crime. Inti kai hun say dabu be kofie. Now kofie
selective justice ahodo a wo ye under you are watching no and kase watena fie wo kwa akotena fie afa ho adi. It's a crime. So nima wo law books na mfutro ayemu ma ayetumu anwea ye betim dia si World Trade Center no ko read law no ye na ho se selective justice ye crime. Continue. So reading law no ye na ho se selective justice a crime. Obi the snap say by November MPP for mako 7 na bewuo. Inspector General Police say ochi ne court say ne ochi Fante Comedy ne ya yiranom koya enye yie. Momma obi okotena ase owo Asante region. Eko Otek FM. Ade snap kokotena ase say by November 7th. Now we MPP for binumu na mo papa we no ma chew. O say by November 7 na MPP for mpanfo mako 7 o mawu obekum o mu nyina IGP say on tie eno no de obia mfa nkotena TV so because we obia koso Fante Comedy ni adese no nipa na all show was at TV station obia nim so ya NDC ni NDC aduma na oye selective justice ni bi no because yeah aduma na wi akwa gi ni chop money selective justice ni bi no Ghana fontie papa we mine entimin koso no the security service e play role pa be 65% because mon kan nokore Dienti a man we enkoso no security services nso kaka ho bi be 65% of them en kan nokore. Yes, one cannot correct. Abansi sa na mo de vote, mo de membership card. Party omonam nyina party membership card. E bi kita membership card ne miensa. No mo yi kire nkrofo ye wo mafa. Oduru NDC wa no wa yi NDC membership card. Se sa tricks ni nyina political parties ni yahumu. Say mo ye NDC aduma abanse samba mo nkoso anye NDC aduma no because there is no law say obi recruit aban bi ba or ebe stop me say me recruit me nkrofo na magina so promote omo ama o mabaye senior officers to take over. There's no law stopping any government from doing that. Say foolishness way, say selective justice way and support. Ebedru ba bin party bi ba power. Obe make sure say or the 6 months better no wa recruit in crofo no wa promote omo ama senior officers position na mo amote wa no mo guso te because mo fa no kora nya adwuma na nke ba ne sen ana obi so obekum MPP 47 Inspector General Police no ana eye ne politics dia kofia mo amaka no mo ntimi nyina mo na so say asem we de anya asem papa. Because on the political head no penisika kofie na fu no de nam no de tesoro ne mpabo am kan no de tesoro but mo amaka no mo de no true service e bia IGP unya bi ni no kura ne waduma pa wo ba ye e na be ma promotion no mo ma panyin bi batena na so yusum at the end of the day no mo na ye victimize mo na panyin no kofie mo ane ye yusumu no police fo na ane ye yusumu e dia ye selective justice no empayinfo no political appointment o magigi o e no mu didi hu e no mu didi bad wo mo sa junior rank fo na empayinfo no yusumu no e beduru ba be junior rank na de be ko pension e bi kura be ko pension utimi hwa oba nwie oba ko pension akoba day ansa na ade ahwa oba school na panyina oyusu wo no wanya ne political money na wakwa akotena ho ochia wa so ye kohwini wo junior officer na oyusu wo e dia achieve ne open no ochia wa so ye kohwini anti sa wo security service mu na senior officers no kwaje wo mo nkwase a political appointment na so mo ba na so mo yusu ma dwene say
at the end of the day the punishment no eba mo junior officers na ye use no ebedura na panyin no okwa na wa ye use wo ama wo de ge tan no wona aban na ebeba no oba victimize o na se mo ntimi ngina mo na so na se mo mpanyifo no akwadwo mo nkwase political appointment na egi sika hye mo omo bottom wi a wo mo duru police headquarters wa na mo junior rank no wo mo duru bia na ya mo mpanyifo no kwadwo mo nkwase political appointment ya no mamba bia na no maba yusu mu a mo ye junior rank no enti change of government ba wo junior rank na ye yusu wo no wo na tan no eba ho na panyini tifie no ne ne yire ne ne ma etland no mu didi ese mo firi ase mo junior rank officers no mo firi ase yusu mo adwene continue mo firi ase adwene mo ma ho kwana mbefa so akofi mo kofi a mo betima hwe mo ma mo no mo kofi a mo aseme mobo mo junior rank no sa mo wo service no mo kofi a mo aseme time because mo kofie kra na mo guso handan mo timi kofie pension na bi ni prot na panyin na oyusu wo no adege ne nkwase sika o politicians wo no ono ne mate landing enjoy na wo junior rank wo ba fie empty wo je o pension 500 Ghana no de akwakọ handan na panyin na sini fie awie mo ma wo mu nusu mu mo ma wo nusu na da bia mo de hia ne gimie ebe kofie ani ahokire ene be kofie because mo junior rank for na mo doso no mo ntimi nyina mo nanso mo yusumu na mo de akwa wo mo ma koti we ni mo di so gare because ye call ye no ye katre ye say untimi defy instructions be wo na jimi wo ma you can defy. Yes, who have every right to catch that? Wo boss na osuma say. Asem na wo se me nkwachi obi wo ho no. We so aka say nyama ye nche nka ho. Yes, I ye nkọ. Yes. Se mu wo ne se police fo mpanfo no kwagege omu sika. Ebe somam say, kwati ni pasuma sia. Ti se ne apia se de ko ka say, e ti se NDT fo mpanfo bi na ewuo. Tete ye unu se enye crime. But wasuma mo junior ranked for ne say monko pe obi a waka asem kro no ye MPP ni nche no na office MPP ba ne ye tan wa ye tan o ye ba tan sa ma de akofie na panyini na osuma do to time mu no oba enjoy panyini ne rank no kopinso obewuo no obeje ne salary saa won so wo pension a wo kɔ no wo pension nuru 500 Ghana pension na wo kɔ no wo mfa 500 Ghana nkofie ne ya yusu kwa munusu madwene enya se saa because of say Jesus brofuna na mo de ne namu anti no munusu madwene mo mpanfo ne yusu mu munusu akwatia ho de ampepi fosi wa obehsutu o makon mo akwatia ho de some people for ba me bo mutu akon mo IGP se waka ye hwehwe ne kina anya yie national security say mo ti sa brante na anya yie BNI for say mo ti sa brante na anya yie say akwatia ho some people for ba bagima oba bo mutu akon pe ye hwehwe na anya yie ene de mo se anya crime producer bo sa video no why you say mo be tiska every pay for no makwa sa akwatia ho no bidonyame ye lazy ewu uba me bo mfuoku Nicola, I never can I see you. Ah, the money plus some Nameka say. Every penny at the Penyah Magana. Pasa, Mimi so be paying for one of my pa. Sa Akutiano, you don't yame, yeah, let's see you. Uba, me boom for Nicola, I never can I see you. Ah, the money plus some Nameka say. Every penny at the Penyah Magana. Pasa, Mimi so Nameka. Why you say, Mubetiska, every paying for one of my pa. Sa akwatia ho no bidonyame ye lazy ewu uba me bo mfuoku Nicola I never can I see you. Ah, me mani bi asem na make house MPP ni abia magana pasa me mi so na make house akwase ampanyi no ogina we ubetiska every pay for no na makwa ono ankasa sukuyi wa nkobi no akase akofo ado free education me busuani bi kura be yere a benefit
because party na odi akire ye NDC no ne e from veranda boys enti okwa ye san kwase ade we na obekọ fie na obenya 1000 Ghana de adidi enti ampipini bi obeba akotia obia no obebo ne tuaku no yesi eni IGP okroma IGP so hu ye but ampipini ana kansa asem we ya kabikuraka IGP amaya detain na konyanya bail na ye hwemo amanfo so hwemo ye de tutu o say ya Ghana fo behu security agencies na adwuma amoye ye kwaya nim nyina na Ghana fo hu musuban Ghana fo hu musu na ebeduru ba montimi mowo okroma ye kwaya nim nyina ye piano sedame ye mam Ghana fo hu the kind of policing the kind of service am render to Ghanaians selective justice amodi ye adwuma e okroma because obeye police near yes Ghana police service and ne aye NDC police service Mosemonte sasem we obi threaten say mo ba kwatia ye the national exercise o man mra ma ye kwan say by election ye nko or threaten a major stakeholder in that elections sending nkrofo ba obebo mutuo akuomo. And Ghana police for senior officers and the junior officers. Moses Sadia way at the papa, Yashusha ni panitina, and ye, Namum Neya Mobin Quakansem, Woody America, no Quarian Pacro, Atino. Say, any day a crime. The same ye threatening will be life for I say a crime, actually 2 man, Emma Diachi. But the same sentiment in the Nippon in Namho because what Obakwa ye NDC Juma and NDC ne Wabamu or you're untouchable. Sir, what are growing a moody? Na, as some who saw Tenano, Sancho Shiani Moon say, more yam ho chameleon, after Danamo, a yimu voters, a party membership card in Asagrono, I come. Ye ba moi. Ye bema wiase nyina hu say eye Ghana fo ana di MPP abanye police enye soldier enye national security enye BNI eye Ghana fo na pie ye ekoto aba enye 38,000 police enye 50,000 police enye 10,000 BNI fo na mom Ghana fo na hu nokre no nokre ni say it is the MPP. Because much baby amowo se say enti ye etena ban ne sesan ye mpe chameleon attitude to be obi aka se ma ehun say mo say papa ono de because of so ye NDC nti mo tie enche tinie mo pe no anamba ye munye. Na way, sa Fante Comedy case, mukwa kwatu na se muko lusua. NDC for na be sorry no mu didi judges atem because chia mo chia brantie no. And this say ayi Lagos State Court. Ene betimi di na tum. And this say Lagos ana mbokwa akodi asem na rene. Na asem bia no ambadu Ghana ha rene. Me catch them pray because I case we there. Hey, Obia no nimra. What is our Fante Comedy case we kokotuna nima? Oye judge o nimra said your mind nimra city or mine constitution city or mine criminal. Ubit match the wajin amame. Ewo comment section. How you Penyah Media.